shosho kazi come back to speaker now. I'm still a boy Thida DJ. So today bengifuna size i-album review i-album entshasha ephumile from umfoka Msezane ke abantu bazomkhumbula last year kwaba nengoma etrende kakhulu lapha nengoma lethu washela ngani intombi yami lapha. So this year decide ukuthi ekhiphe project saqala unyaka ke ngoba isingle lakhe last year yenze kakhulu yamthatha mfaka ama event amakhulu afana boMpucuziko Festival. So ukhiphe album ke iphume ngomhla uLesihlanu ndlule mhla ka-20 March. So i-album ibizwa ukuthi intando yomthakathi lapha inengoma nje eziwu-12 ama features awekho maningi kakhulu because last year kade yenze ingoma lenkulu kade yenze Mjolisi lapha. So yona leyo ngoma yakrenda kakhulu but ise abantu abakhona kuma features ufisarishe uLondeka shangasi abantu bazomkhumbula uJolenza kakhulu ingoma noSicebi. Then bese uba khona ubonakeleke legend kaMaskandi usisi lo kaMaskandi lwana oyisebenzana akakhulu noThokozani la ngekhathi le I think around about 2008 or 2007 nokwaba ne-album yakrenda kakhulu. So inengoma ezimbalwa ngoba ngibe ngishilo eziwu-12 but isikhona ingoma ezinohlonze. I think ingoma yokuqala ezoba nkulu kakhulu ibizwa ngomzimba ihambisana nawoLondeka because benoLondeka benza ingoma ezintathu ndawonye but umzimba laphana ngibona ngathi i-reception yabo laphana ku-YouTube na ku-Spotify ngathi yona ihamba phambili because already ingoma yakhona I think iyela le ku-500 ama-views. So I think yona ngoma abantu abayamukele kahle laphana njengoma nje ithanda ukujula kakhulu laphana because ikhuluma ngumuntu wesifazane laphana okhala ngomzimba wakhe abantu asebefikile badlala ngaye laphana. So sebewudlale kakhulu umzimba wakhe. So I think nje ikhuluma ngumuntu one-body count ethi ukuthi xaxa yabo. I think labo sisi asebegijime kakhulu endimeni lomjolo bazothinteka kule ngoma because i-personal kakhulu and bashabo babili laphana i-duet laphana. So nje I think sabile mhlawumbe besiphinde besinikeze projects bobabili uLondeka ehambisana nomfoka Msezane because I think ikhombo le yabo iyasebenza. Kube khona enye ingoma lapha enomtsizo kakhulu ethi nasemandala eMandaba ngalo abantu bazokhumbula ke eMandaba isenkandla sesigodini lakudabwa khona insizwe la uKhuzane. So khona ke ingoma lapha usho ukuthi no hayi nakhona le nkandla wafika kwala. So amandla akhe abantu bakhona bayamazi lapho. I think nje enye nje ingoma ezoyenjwa kakhulu insizwa ke leyo because inomtsizwa kakhulu. Nami nje ngithema ngizisiqe sayo no hayi ibalance le lo mjida lo bengithi ugude kakhulu ngama vocals but ngiyambona ukuthi onesikhathi even ingoma like ikhona kena lapha esandleni uyamuzwa. I'm not sure ukuthi isiginci uyashayela but nje ingoma iyazwakala ikhona inkulu. So yenye ingoma nayo emnandi kakhulu. Kube nenye ingoma ebizwa ibheshu lapha ihambisana nayo futhi uLondeka leyo ngoma leyo nayo leyo ngoma leyo inohlonze imnandi kakhulu. Enye ingoma engithemba ngilale album ngaphuma nayo bese uba khona le ngoma yenobonakele le ijule kakhulu ke leyo because ukhuluma ngathi umfoka Msezane lapha usiyashiya emhlabeni. Ingoma nje ngathi uyavalelisa lapha uthi akabona nabakoletayo bosala bemxolela because usendlulile yena emhlabeni. So abantu bosala bexoleke lapha ke. So nje ingoma nje feature interesting kakhulu especially uzwa ama vocals akasisibonakele after iminyaka emngasagcina ukumuza lapha. I think uMaskandi ayikho ivocalist okufike kulo asisilowana because ikhono lakhe unale uneshuno gospel because uyi-artist vele le gospel but wafika lapha wenza album amaskandi classic uzube namhlanje. So nje lo ngoma I think special kakhulu abantu abakade baqala uMaskandi not laba abawubamba endleleni ndaka abawubamba ku-TikTok. I think lo ngoma abantu abaningi bazoyithanda. Sikhona ezinye ingoma ezinohlonza. Khona enye ingoma laphana ekhuluma ngamajida lapha uske uthi amajida akhe ambiza makuphuzwa kuphela but makunemsebenzi ayimbizi leyo ngoma. Enye ke ingoma uthi hayi injabula yami injani kanti ningibiza mawukuthi kuyaphuzwa kuphela but makukhona amathuba aqhamukayo ke aningibizi into ejwayelekile ke. Amajida ahlangana mawukhona into ekhona mawukhona into evelayo bayathula even ungathiwa khona ama-opportunities avela abakutshela uzosindlulile but mawukhona utshwala bafonelana. So umfoka Msezane nokhala ngaleyo nto naye ingoma le I think inohlonze abantu abaningi bazoyithanda nabo abathanda uMaskandi. Kube khona nenye ingoma ethi Thula Mfana abonayo leyo ingoma yensizwa lapha kuthiwa Thula Mfana mongenaso isibhamu ayikho into engizokhuluma nawe because uzokhipha mangikhipha isibhamu lapha. I think leyo ngoma le izwenza nje insizwa lona mhlawumbe sethinga ibhamu ezingekho emthethweni la ngoma lana. Ingoma ithanda ukuba nodlamenyana but isigqisayo ngisithandile isigqisa amaskandi kakhulu. So nje lapha kuthiwa insizwa engenasibhamu ayihlale phansi ithula ayikho into abangakhuluma nawe ke leyo. So thina singenazo ke ibhamu siyathinteka ke lapho mhlawumbe ngidlulele phambili. Enye ingoma enohlonze amantombazane ngathi ba remix ingoma ka character le house le ethi amantombazane awuchuze lapha but bayithathile bayenza ushuna amaskandi lo ngoba ngiyayizwa nje ngekhumbula sake saba nengoma kanjalo eKZN lapha ngalesikhathi iDurban kwaito isadlisa kakhulu. So lo ngoma lo I think
bayithathe lapho but bayenza umshuno wabo nje, even ama-lyrics awafansi but ikhona leyo element ozwa uma uthi ayazi ngi-house music uzoyizwa leyo ngoma. So inyeke ingoma la I think i-interesting kakhulu nje. So nje ungazi mhlawumbe ngiqede zonke iy'ngoma ezik-album, I think i-album ibhalanse kakhulu and iphume ukuziphasi kaphe kusa ama-artist amaskandi amaningi avamise ukhipha ngephasika bese ekhipha ngoDisemba. So umfoko wamsezane wena umuntu ogadle eqala-ke ama-album amaningi awakaphuma. I think le yakhe izofika ihlale kakhulu kubantu because iphume early and inengoma nje ezimnandi zonke. I-album elalelekayo ayikho ingoma esikhiphe because ayinazo ingoma eningi. So nje mhlawumbe mina ngu-speaker nawe singayi-rate sikunikeze ku-9 out of 10. And enye into engiyibona abantu ade bekhala ngayo laphana ku-YouTube indlela bayi-uploade ngayo, bayi-uploade ezama-single abayifaka ngezi-album. Mawuthi ucheck ama-release laphana iveli kona. So I think abantu abasebenzisana nabo ukuthi be-upload music ibona ama-flow phelile because iy'ngoma zihamba zama-single and as a result ama-numbers akhona ashiyana. Like le ngoma engishilo le umzimba inama-views ayelale ku-500 but lezi ezinye ingoma ezilako-20,000 because zi-uploadwe late and zi-uploadwe ngokuhlukana. So I think baflophile-ke lapho when it's come to upload. And naku-Spotify ngathi ingene kulate, ku-Apple Music angayiboni. So nje ikhona inkinga edikhona laphana when it's come to distribution laphana but ngibonile kubhalwe uDistroKid. I think ibona abantu abasebenzisana naso. So I think lapho bamflophelile nje but album nihlangene nje. I think iflop ibe khona lapho-ke nane-marketing angamboni kenza any interview epromote album. Mhlawumbe usazowenza late but umsebenzi wona no usolid. I think abantu abathanda uMaskandi bazo-enjoy le album yakhe and omunye umuntu engathi uzoba umuntu oserious when it's come to uMaskandi kule minyaka ezayo bengamnakanga nami but ngiyamuzwa ukuthi no I think into yakhe ihlangene. Bekuthi mhlawumbe ila hit song yakhe last year mhlawumbe iyona le means ngathi ube umuntu wangempela but hayi sengibonile ikhona into ekhona kimi but ngizoyivala lapha ivideo yami ingazibe yinde kakhulu. Sekhona ku-Facebook sispeaker nawe, sikhona ku-TikTok sispeaker nawe, bese siba khona ku-Twitter @sispeaker nawe. Away.